Merry Christmas kaselelia manko. Kalangan ki ang kauno ran watch ran cup. Ran mapapol ikasik bon maure naman kichail. Po ikamela magchail miminan. Season eo tananain sa weo mainan kotrop. Okay, kabangkalang sili left and right kotrop wiyawi. Isasama komui an keparan. Mapapolan kauno mimirem. Ta komo bil discourage. Wegi nine season the songbong magchay mi milala akan wiya ain sa weo makan pressure loud ang mauren panay na Georgia. So ikabinggiyang kaunay mentaw tacho wiya live watch encouragement watch ang kichail chorus. Okay, mauren lir yaman makauno bil ibileo wiya wat statiki maymen wato wiya kaya men encouragement ang kichail. Nai sompongan Christmas watch. Amen. Nai sompong makorosken kaskasik. Korosken awiyawi. Korosken men kilang. Kisakis. Eupana. Song chocho. May kamelele me kasikpa loud. Mia nai sompongan December. At the same time, this is the last month of the year. Ima kaim sakala achail sompongan te somper and riyaket riyaisak riyaw. So iman kakela kay kichail ang niya chay bilbang kasamoto per cup 2023. Ikamela na masangan ko kop chocho miya. Okay, tomorrow is not promised. Apchaka kaniki ya koporopor. Okay, masang ren kauno. And mi bona maur masochal bilibilaw tapan nan ran koros kakak pilata kan beraperen. Kakak kasamo bebolan kauno, kakak poson kamele leyawasa destination ban miya. Why? Only through faith. Sangacha niyang poson o kamele la koporoporki is meyeyas reman. Masocha amen koporopor, kasasa kalisalipeng kasasatamban wiyawi ka masupwek, ime masanan gochen kapkapulupulo bing komuyana leti. Amen. Pwede kauno kupurki, kachail korasanasa. O kaparaparki iyo an mia acha basan changeo magcha sa yawasak chaban mia tak chaban golaya. Amen. So kalangan ng komi kay dame purang kakela kay mong yung bilmay sangach kachaman mawang ya. Okay, wat nan Matthew kadena Matthew nan bukan Luke. Okay, Luke ralaw deo ikamela mi baninta Luke o kasayaban Jesus. Okay, kasayaban Mary, ni John lang o paratong Mary o bosayang dame, pakatarkito dame kauno kachin masani. Amen. Iputian sangkamor Jesus Christ, de Jesus Christus. Hallelujah, praise the Lord. So, kakakoy ko watak, okay, nang bukan Luke ralaw de, ura chikikriya sa kwano, kula lalimay sa kwano. Niya sa John lang o parato, kasayang Mary. Okay, ira riyaw, tuwacha, word riyaw may kasampal kumiman pukata ang kachay liyakan pilolakan kaya melala awiyay rayo may pilkakela kay mong yung purang to kasay ray mong yung pweki ay mamuran rana chopil ban lel barban wat rana kan makukoto meru ya pinakap man okay ma komat brave and servant heart ya word riyawach bravery and servant. Okay? Pinakapaman makomat o pinakapaman man kemongyongan uba. Okay? Mongyongan papa. Mongyongan servant chela sa masong papa. Okay? Niyan so medyon lang o para to pataki ang dama kauno coach kachin masani. Anike mongyongo and paikong and receive. Kami lang mapakchocha makaunokin pilmasa ng komuyongay eken apeta na namongyong eken masan pilturo people masan turo chon lang okay the bil strangers ap mamalawlaw makan receive it makan paikong pwede Mary receive it Mary aleta kasaleta man kemongyongan komat ki tama pong komat ki tama melal. Okay, pues receive. Imagine masocha aleta. Oh, praise the Lord. Ari mong yung watch me kasambal ki komat o akchikchik mong yung servant.
when we are men baba makapangwat watak story in Mary yapil mo manasay lak mo rin na nainikitar Jesus kay bui di Jesus the Messiah okay and so koros machon patangko she really has this servant heart okay charcha yi no man Mary aramas tuwe cha kamuyongay Jesus pilkach to aramas ala tuwe cha kamuyongay apan so koros me kanitita wen nasario Jesus John patangkan ken so marakan ko saya usang Mary kan kachaman ken rail meran kapayata tama Jesus ken masani amen so that servant heart okay that attitude mong yongan baba mong yongan Mary ako sampalang kichail may man wato may man kakela kakan kichail niya chail ban karatanan par riyaket riyay saksulu hallelujah api man kakela kang chay sang ranach ko la masanang ko chay sipangung yakolokol po ong yat me en poita po na mo ran magcharongo kao na mamasanong kicha amen kachanan ke mong yongan komatki wewe ke kapanak chiki la mo silangan coach tama ka ona masani ischupan par ke me coach ischupan masak na nai so wana song matawa mere mimi na engagement on Joseph okay po email ta krenchon lango how can this be bwegi as I can chawan tiang wal chaila sayar me liseyan kan gosang ni Maria manakan jubana hallelujah ari yamoman na apang yaw a virgin okay ari that's a fact me katete ko saya dame melel dame reality dame chela ramasken kelang kapanga coach dame chon lang o masaniyang dapataki bangeng saraw me panchi atapoa glory Jesus me chocho kichaile kamelele me kauno ken mama sanong kichailen sokowe kichailen wiya me coach mia par okay, mia masak, mia salo, how can this be? Porque kelangi ang panay na yatuan po. Tama mi meren Mario, the fact is me, apilbang ko wela engagement ng Joseph. Pilata pa'y ko kumat kita me melel, niya so me accept pilata me apan wrong tama chon lang umasani. Tama ka na mamasani yang, akichel ka kelang the result. Mawiyawi po ang mauren Mary. Okay, bilara, kauna bilmasa ng Joseph. Hallelujah. So imanintayang kintayang kicha. Okay, kicha liyakan kicha pilata kelail. Olakan pilata kelail. The only thing is kicha nani chapay ko ngay so makaw na masan. Ay so makaw na masan yung uktama kong banwiya. Kaya so manganan coach to kay yuk me yech makapangwiyan. Kana na pitoy, kana na sokoway, kana na kiway mo, kana na wiya mo. Pay kong kate para kame coach. If it's from the Lord, isma kaparkiyango, coach pilpan masa ng coach pan confirm. Amen. Kichanan ni chapilata kichanan kumong yongan bravery and a servant heart. Okay? Glory Jesus. So iwasaw may mentoka, pwede kamelele me nan sompongach, the focus is kay kabilban chang na sto wawasa korosina nan kotrop ko popain kisakis kotrop ko kaskasik tama ban wiyaw kotrop ko kamatupon panay na everything kay agan wiya an sa we me ya inanan kotrop but the point is tami man kakilakaken kicha nan kotrop ka koros kay makichakak nenen la ya am ko na pata amor kaya sa makakot-kotrop, makapilpara-paranan Christmas, iupanan panay na celebration. Okay? Mang kakilakakan kichacha, nan kotrop ka koros, yawasacha maurwi akos kosina niya. Bil niya, atsak lang, so chayo kisakis pawanangan, makasampal sang kisakis koros ligan Christ, and basa niya tacha maur. Receive him. Okay? That's a special gift. Makakakosa me kotong kichail ni free. Kotong kichan ni so pay. Okay, it's given. Ay chama kichana na uya kichan receive. Are kom receiver kisakiswatch, kom yaletar kisakiswatch, Christ basa na tara mo more, po masay kay menintaway me, kisakis koros magchaban uya, esocha kachapa. Tama sa kachapa ko pweki everything magchaban, tatong ko po samba, menta mapil worth, one lapalan mo niyo magkakisakis kila. Okay, song book chorus temporary.
Okay, isyo men discourage ka din intindawi mi esyo kasampalkan kisakis kakakisakis. Kakakisakis kila me korusya magamen kisakis kiway. Song buka koros pa sorala. The only eternal gift is Jesus Christ. Amen. Makakakis-kisaki aramasaman. Mainta may ipakpaka aramasaman. Mainta may ipakpaka Maxmina. Ipakpaka Joanita. Okay, mainta may ipakpaka Elsa. Socha ay euki yang rail. Limpakan Christ. Bosa yang rail. The truth. Memelelo. Okay, me ikisakis me eternal. Me ban pach kokolacha me bilban me sang nan palwarach koporo te iban mi wasao ye yan sherang aramasaman tuan lempakan Christ yan euki yang meman tuan lempakan Christ and mia koporopor menan kisakis koros makaban wiwiya na celebration koros makaban wiwiya okay aban inan and flow out of love mabang koye isang ni limpak abang koye isang ni paraparan pagkapila sama kisakiskan koros niyan so Christ basa na tara more Christ mawiya okay basa na more so chapa na palangukan kiskisara masaman kisakiskan kapilbang kikiway ni parano ni babol me so chapa mi na complain okay kasi saya ke sang pagkapoy kipil kito lala kich panay na yung mapilparan kisakis paran kamate paran kopana okay apil niyan so wacha kan wiya song pongeo makan kopunot song pongeo makan kain sensuat mebil kan tiren complain lala tiren mong yung sa pungala mong yung sensuat po ikasik mo ala pokito ay chik ikasik mo asyo yawe hallelujah amen tama cha mong yung basanta towe oh praise the Lord kay koprela nan tamak chaw yang ngorong mauren Mary kay niyan sa me chon lang o para to pataki yang oh praise the Lord kay kisakis watch masang ren kauno me apataren Mary me Mary receive niya mong yongan komatki kay komatki po ki tama pang kodruo overcome a fear yapan mo man match Dame Joseph apanay na ipanintaki. Dame men Jerusalem kan. Men Jews kan. Kay nan Israel. Dame rapanintaki. So ang chocho ka come in your mind. Makakoto na ng malian. Makakoto bingko battle with you. Mabingko bebeyang hok. Dame rapanintaki ma. May banyang pausa masa ng coach. May ban mo itang kraisay mo. Or may baptize la. May wiya matamara panindaki. These questions makampon kun wiya bebe na na child malial. But Mary took the courage. Okay? Mary receive it. Mary sa pangala. Mary inta eyang. Niyaso siya sa paikong kauno. Amen? Glory Jesus. O Mary kay puiti yang child song kamauro. Mango song kamauro ewiya kisakis so boy ang manaman kachayl. It's a free gift magoyang kachayl. Glory Jesus. John 3:16, John 14:6. Iran pong ka magkaganwiya rong manggabil kong pangakitar. Scroll nam telefonan ka lang. Okay? Ya chikich piluya patapatakwe. Apsa patapatakwe out of love. Namong yung en limpak. So cha aman ima kapandean kraisa pan kachto. So cha kupurki aman kachayl. And so cha yang soso gawain coach. Amen. Amen. Kachayl koros and yang soso gawain coach. Kachayl koros and yang kamorla. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. So imanan karachikan kacha. Okay? Nan song koros makakatrap kalar na song pongach. Imanan karachiyuk. Iman pakarem. Monti malaylay. Okay? Take the time for yourself. Ko matawa. Nan song koros makabang kisakis kiway. Okay? Nanam kisakiskan makakaona bata. Where is Jesus in the gifts? Yawasa Jesus yang mimilale. Nanambang kiskisa mechekan. Irailakan koros panainay kompakabam. Have you ever ka pusayar kalangan watch the kisakis watch ang panainay ang riyam glory Jesus ang company kan masaik ay kakilakay komoranach. Okay? Make a special gift to the person. Aramasaman maka-ona patapagan kiskisa. Make this special gift. Kapag kiyang kauno, pagan wiya, men bosa,
kan wiya men kapay nan paria ketriaisak ang mauren aramasaman. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Okay, mapilniyan sa wocha. Kamuyaman maganuya rong masa nan coach. Okay, kamuya kang bakabay. Debil, kanuya kilkilang yan nan Facebook. Upside pa kayo. Makampil mo itang karay sa mor. Telukwari marwa Jesus Christ. And we alam kao nam song kamor. Yeyi ay kiskisay komunan barach. Okay, masay pa kayo. Arana chipabaw sa masa nan coach. Pwede men kakela kay kichama kichakoro sa nana Jesus Christ. 2023 is not promise. Okay? Imakchayla sa getting by every day. Perta naman isang kasamoran kap. Perta naman isang marain koto. Okay? Kichapil ko konap. Kanikela nan rana kan. Perta ko itatako pilal ni Sochik. Same thing over and over again. Asong kan magunpatilong na nature sketchwala kan feeling. Okay? But the question is, may ba masaltasang nan maurach ranach? Ay maur iyon na patar? Day say kincha. Yamo mo nang panasama ko na pata. So cha kokonan masako par pan mimerem makamasaltasang nan maurach. Kay kasyaban masak mela. Kabana sa met the moment that you take the last breath on earth, it's the first breath ni chapinas nga ko so pat pasang nan wasame inaw pa ko yang kcha. Okay? Ren kauno. Wasame lingan. Wasame teragababol. Wasame tana the streets of gold. Oh, praise the Lord. Masocha sang-sang. Socha maye. Socha isang swat. Okay? Wasame teraki. Glory. Babolan kauno. Oh, praise the Lord. Imak chanane. Ima cha maura na ne koko na bang nan ran koros. So imen wato cha. Okay? Mong yung an kumat kasinan kita. Dame kauno e ke karang komranech. Take the step. Take the step. Receive it. In dayo na batar kaun Jesus. Ay ranech. Ikbang kasamoy kamoy na nay maur. Iban wiyas sa pulmamoy son papa. Okay? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. So, amen. Anki chay, so mawa chimitaw kita po, amen. We achat this word of encouragement. Tuan Mauran Mary, purawi ko watak nan Luke, Eo, riyay sa kwano, lalamay sa kwano. And think about these two words, brave and servant. Kumat o wiya son papa. Okay? Namong yung anak chik-chik, magchakaganda, amen. Count Jesus, yun na patar. Poyan wiya sa pulmamoy. A servant of God. Glory Jesus. So chel pilipilyawa sa makamimi, amenya momotso, menya pali. You can be a servant of God. Kay din song ko la sarawi, kasi ko saya pagchailan la song ko la sarawi. Tsaka song sarawi, so cha luke yang Christ na nachamor, song ang tatakan kauno kante, pilel uyapan, mokitin ngayon sarawi, akan uya me kochmal. Imakartak chakin koway san sarawi yo pilporoto tutuwe cha Monday to Saturday. Kichamen change. Kichamen kelang more cup, kichamen kelang song cup na nachamor, kichamen yang kon tatakan ngayon sarawikan, kichamen uyawaway diki, mokitin ngayon saraw na nachamor, magkakakonta, magkakakosa, kaya mo man kauno akin mama sa nangok. Praise the Lord. Pwede nga new, can bear witness with the Spirit. Amen. Just show ya mamor nan paluar. Melak siya mamor nan paluarach. Connection te ewang kauno emiminengen. Imakchana ne ganganan coach. Ayang mo man ganan coach apan chia tao pan mimerem niyan so makapang mo itang kray sa mamor. Hallelujah. Praise the Lord. So this is the short message may manwato. Okay, makomiyaman me parke pagkatepayan ya ewang kauno kan since watilang po tampanay nom seri kanang palian momotso. Okay, be brave kanano komat. Kanano komat wecha mere masapang chon lango. Okay, kupuran ko chan po itapo na maur. Kanana sa pangang kauno ranech kananan ko yung komat magabilban intang kauno. I am ready. Iyon na patar po yan uya sa polmam. Iyon na patar po kami yung yalay song kamaur. Glory Jesus. So imanangki chan sa umawat yo uya kapakap. Makasaik mo itang kray sa mamor. Today is your day.
kakak may tang Christ ang mauranach, kakak sa pangang kauno makakomatki, tama pungo, tama melel. It's for your own benefit. Pagkabanumon kauno yoran, nom sarika ng papanono ang pot, kay is nga, chona mumot sa rasyapan yang ukatik mo ang silangan coach. Kamu yung ngay pampenumon kauno ki is ping kacha. Isyukam kamasakuk, but I'm giving you the good news. Mamia chance, mamia al mamausang al magchaw yagagate lalamakchaw sa makaitegan ko paran coach. Hallelujah. So ibang uya kapakapuach kakakuya kapenam. Kay kapakapech kay te kapang uya po kanyang alayo puing kapakapech kawiyala sa palman kauno. Kawiyala chawa melalan an kauno a kingdom. Kawiyala you become part of the church. Church kay te ganim sarawi. Kay te gan buinew. Okay? Of church the call out once. Makauno malipe. Masapang pekarwach. May banyang. Kakate, ibanyang wiyala sa palman Christ. Ibanyang wiyala chowa panaynayan coach. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Lord Jesus. Kalang, nan Matthew Isuria sa kaya na kay tegan koros makaninta may ngay kaon. Okay? Kachel koros kun wiya lukulukor wiya kapakap. Kapakap is a common thing. Kapakap choin samba pon kun kapakap. Kay ragan pon kapakap. Miya mauya kapakapang nana. Miya mauya kapakapang kochekan. Miya mauya kapakapang so-so. Miya mauya kapakapang na iwan kapakapa. It's a known thing. Common thing makoros ka kuya. Kapakap. Okay? Masapo ime enta kakay tiyang koros maganda. May ngay kaon. Okay? Pagkakapil wiya kapakapang mong yung tuosang kauno. Kakakasalar kapakap in tradition wiya pa magchailkan kapakap. Inchingitam kapakap. Depil ko to koskosoy yang kauno. Apa mong yung dosangi. Okay? Yan mo na masama mong yung dosangi kakinsap-sapay ko ang kauno. Glory Jesus. Or kakakinta may ngay kaon kapan si Chiang susoko wen coach. Why? Pues kita awiya chiyakyo, awiya payo, awiya kasantiyo. Kachasocha papay kiyang kauno. Acham kapakapakan kichana na kapakapang kauno o paikong mama saniyan wiyama utisang tame wiyano so payangi mama sanong yarana chutisang tame wiya o sapang tame mama sani tame yanana wiya so ikamele la maranach makarongorong kaun na mama sanong komi mapilngene u kotong ren kaun na nan long uisa kan peran kita mongyong eu kan kalula nan long uisa kan peran kita kalula masupay isang tame wiya kan makoch mama sanong ya sapung tame wiya supayang iyo kalula waya kataw pakmangki o supayang paikong. Glory Jesus. Glory Jesus. Thank you, Lord. So imen wiya kapakapuach kakakpin wiya ki am sang nanamong yung pakmangki tipang kan kamela la polani pon lopo yasatani sang nan so. Glory Jesus. Yasata kapuachi makyang kichail more. Glory Jesus. Paula wo yung makiyang child more. Kamu yung nga yan na so pa yung kaon na. Main ko, sang chocho wiwiyaw ni Samba, may pen ko ter por yung may kiter, por yung may kiya kukoptar. Apa siya more, kaya ter siya yung pinang kilikilang orong mas masapuyak na siya mong yung, ap kaya na so pa yung kaon na. Kaya na so pa yung kaon na po yung kaon na kalip, may pangki yung kaya ko parapar. Kauno kalip ang kiyang chapabol manang sanganay so to which a match so chaotic all over the world kakakan kakoparo-paro pabolan Christ pan so sayuk. Glory Jesus. Glory Jesus. Okay, mapabola Christ pa sa neta more kapan mention kan masalta sang airpoint sang bawach pagka sayawa sa kukulaya so cha masak melayo pan mimerem ap niya kaharapan na chaw ya mamor pwede kita kichape karang kichan kak pabosa way masanan coach Kachape karang pagchan kakyang katete, kachela pa way. Kay buiray lakan misay kin charong, and kakrong o miya tarail ko por kamorlan kak miya. Glory Jesus. Glory Jesus. So imen kakilakay ko magater noon katrop kila song kan mawiwiyawi. Song kan mawiyaw, song parta pa icha-chat, wachak chel kin cycle. From January to December. Pil naman isang, perta naman isang lanisaw, chaka chel more to echama. Apnan ran koros miya purpose, miya kaarapan makatiyarata kaarapan ng miya mamaur. Miya kaarapan tama kawiwiyakan. Okay, pita ka kan pinitak reyang. Pumaso champa sa pangang muuntinan ng lawoy ko chokata. Itak reyan kauno. Yautan kaarapan ay wiya mamaur. Pwede song koros makachawiwiya. Apan sorala. Masa ng coach kalep. Pan wiya mamaur. Pwede masa no Christ. Mawewe ka Christ. Ime eternity.
Kasampal kita katrop kila song chocho o sola acha ewang kauno. Kati katrop kila song chocho o kianguk kailok, kianguk kapunot, kianguk kisang pepolan kauno rem. Purong so pa yang kauno. Kay biliyo watak nan Jeremiah isa kisu irachikchik lemau koti. Tana kauno kin koryala irelakan makumpularay ko paraporpo na ramas. Aramas koros makin ko paraporki aramas. Apan rasong tuwe amor pan tuwe cha nai sapchan. Nai sapchan mesu cha mor lala. Aparamas makin ko paraporki kauno. Kauno kin kapay railta rasong chuka makin pati tinikailan pil. Menanay son drought, tenanay son famine, tenanay son mesocha mor kin mia. Aramas so sangan chukaw kin wiya mamor kin kapareta wah. Wah mapang kin multiply, mapang bear fruit. Kay nanay son kapal aramas so kinan kipapol. Nanay son kapal aramas so wiya mamor, kaparapor ko koros, kauno kin iyan so mawakan kin wiya kam kamor, maurin sangan aramas so. Aramas manachi aramas mabasan tapon Christ. Maliki coach. Me pon kaparapor ke me kaparapor un saka kan kaparapor ke kauno e ke nakar coach so cha pena plan ke plan na ramas ke chailan ko wala pa chail plan kanan basan dasang pon kauno. Praise the Lord. So ibang kapakap makasama ka mimian kakak mo itang karay sa mauriyay iyay pakpak piliyay kiskisay komoy ke komoyan mo itang karay sa mamor pwede kisochayo kisakis ma kasampaliw kisakis ma pang watong kicha eternity likisang karaisan pasan eta chamor karaisan wiyala kauna pa na chamor karaisan wiyayas recha. Glory Jesus. It's a free gift. Puyewan ko chaka chin lalalasan pa me akach kito kisapol mayeras po meman maposon layan ter sa lang alapa na ane ko maor sochik kichana na maor sochik. So ibang kapakap kom kakalasang wiya kabinam kahit din ang kono pata kapakap ma kahit din ang free home kapakap ma kahit din ang sample kapakap ma kapakap ang kichail po yung makasuchakak pin wiyam kapakapa saman ibang wiya chamen sawas ap kakakpin kapakap kay kakoy watak nan Romo Isak. Glory Jesus. En kakela ka pin kicha kay en kakela ka pin kicha pagcha no same tamak chabang kamelala kakamelalan kraisa pola kakamelalan kraisa yasata puksarama sani meman meban kamelala kabang katete kamelalan kapetam katete nikilinawam kamelalan nianam mongyong katete nikilinawam. Praise the Lord. Akaban morla so ikatete makchaman wiya akaite kan pokaban kapakat mo itang kraisa mo kaya ngalar puinyo kaya ngala Christ kaya ngalaw ya chon kingdom of God. Kabanyang ale ang soso ren kauno. Kabanyang soso kuwain coach. Ima kawiyala. Okay? Glory Jesus. Glory Jesus. Kabanga coach. So kakak uya kapakapwach and sang na mongyong. Makakakping kapakap kapanga coach. Wasaka mimian utiyang nganan coach o utiyang kauno so payang o kapakap. Maka kokon. Okay? Kamoy tange kraisa mora kabilua chala. Ay manintawi o tachak so bayang kauno ng kalakach. Don't let it pass. Ap so bayang kauno o ko we kata tebang kano pagmakren kauno. Kaya kauno lalapwach apain sapang kayon so niyo tuwaw. Glory Jesus. Apa makong komi. Glory Jesus. Oh, He is a God of His promises. Kahit giniyaramas po en bichik child then likam then change mind to a chak child aramas. Apoy ko chaman. Igo chaman memela lang child. Hallelujah, Jesus. So this is the greatest gift that I can give you, that I can bless you with. May dang Christ ang mamahor. Count Jesus. Kalanganan komoy. Amukachin pola pon lopo. Lokolong kitipaikan. Ranwach. Iyakar komoy. Puyasa. Mangayaramas di pa naman. Iwatong kami, tibaikan koros. Ipakmang ki Lord, numaran kaun Jesus. Ay sopungkan, nanay matamataw, nanay mokit, nanay wiya-wiya, nanay kosoykan, may koros. Ipakmang ki numarami. Makakiyang ya,
may chama-chaman kan, may bilmano kalar sang ni ay chikikota. Maka kiyang yakaw Jesus. Ikalangan kiyang kami. Amo po ula po ang lopo. Amo sorti. Amo piliyasata. Ikamele mapkach koros. Ranwach. Ilukay kami. Kami yan kachlong nanay mongyong. Kaunta ay maur. Uyala. Ay kauno ay sang kamaur. Kawaitia sang ranwach kola. Numaran kaun Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Glory to Jesus. Merry Christmas ang kami. Makamuya kapakapwach. Okay, kaun Jesus wiyala mo sang kamor. Kami yan kamelele sang nanamumongyong. Katete way ni kilinawam. O ibilay bakbak. Kami yan kelail. Kami yan kelail. Nan sombong wachobil nan sombong kan mawia kukoto. Okay, wasama kagen kautak ya. Nan chiyang pachang riyam solang kater kalep. Masanan ko siya available on Facebook. Pag-child koros kan peran ke Facebook. Masanan ko siya available 24/7. Nan YouTube, masanan ko siya kayan PayPal available. Tapin kan makaman wrong. Pwede sawa sa kakela kang